INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule kan channel in lo clear thin awangin kan lo me voin march ni som ni le pakhat pathian ni ania voina pathian pol na hun tha in nei thei hlomem le tun tumpo Myanmar ram chung chanchin kan an update lenga voina chanchin langsar zual kan thlir ho le don nia kan chief minister zaom tak puzoram thanga chuan Myanmar civil sarkar IO CRPH in foreign minister tana aruat lailok zinma ong nen online kaltlanga anin biak thu a Twitter aziaka athuzia tang hian zinma ong hi sarkar dikjok foreign minister tana pom ne na langa ati thahle mai puzoram thanga chuan hun khir tak anton mek la hian kan tong trai pui rengani ati bok Nizan Khan Kachin State bamo thalai te chuan Kachin Political Interim Cooperation Team KPICT an pom thule chumelom na hun an mang KPICT hi mipui sarkar kanti mai CRPH ne na thok dun tura March ni som pakhata din khani a an din chan perpo Myanmar Federal Union alo din theinan le politics lama an bei sei ang bei sei pui ve tu te ne na ma an la ho thei zel na ni rangun khopui not the gon lama mi puin kalkong an pin na bung ruwa te chu tukin khan sipai lamin an thiata kalkong pin na bung ruwa te chu mamwa manatan an tiniang an thiar ngau mai mi nun na lak sakpo poi an tilowania hetiang telek lek mi mulai nge han ruk hi chu mak an tilo hle ta veang South Dagon le taki tra lama chuan mi hring omlovin demonstration an siam line lama ero mi thi an vui ve le nimin pia march ni som pakwa khan line township a hian sipai council le police te anin epna sa hle khania sipai council lamin khuncho zualin le mimin ong te hian ka fuwa khuncho zualin chu om muna athinga la mimin ong ero a hliam tur chungin sipai lam hian man ngalin nimin tu khan ruang la turin a chung te an thrilani heng mi panhi te hi tukin khan tengpin than muala an vui liam voin hian in sing township te kamayu township te line township le township ranga kongzo an tam le hleni voin chundar som pakhat khan rengon mengala tongyo na khosa kan mizo mai che pakhat chu a chen na in building chonga na kongka sipain anron kik a hlawh lutuk biru ka tum na lama in chonga tangin atla thlapal ta nia soyani a hei hi tun din muna thil thleng pom ha dam dan berani mai ome atlapal hrim nge sipai te kuta tuar ti po thu chiang engma om thei to lovani ama hi kol phai satom khwa a pukol ruma fanu ni in beautiful salon na thok ania mizo zuali ti Facebook account nei tu nia soyani achen na in noi hi NGO office ania tukin khan sipai ten valu no in sum an ru chuak tiu nia soyani bok ramboya wanga hetianga kan mizo te nge yen an tuar han hriat hian poi kan ti hle a INP mizo channel hian kan chin mi te kan lo tor pui ang thau khan pukol ruma te chung hi kan sun pui tak zetani Mandalay khopui po an buai ngain an la buai zel voin chun khan ong pin le veng chunga sipai council lamte an luta silai te met puakin kong an dan na bung ruwa po an hal kang hlawh mai chanchin kan la khom thleng hi chuan hliam tur mi panga an om to a chunhu lama po boruak ala so sang hle Mandalay khopuya lar tak pakhat chu ji chu anti market lian zet mai hini ome aming om zia hi thil man tlom na ti ang deuh ania ei ina tangin puan than sumdong mi te du tin renga om vek ti theiani khopui lun laya om ani boka alun thei thin hle nia soyani voina tangin sipai council lam chuan hezi chu market hi hong turin an ti a mase dor hon tum tu ma an la om lova ala re thiap mai dor hon ani a bung robo a om chuan alo hong tu ten mo in phurang ti in dor nei tu tam zok chuan an soya tu man dor an lo hong ngam lo ani ber mongjua khopuya hian tukin khan boina a chuak le Azani road le Butriza road in ton na kong puikila in pakhat chu sipai council lam hian an valu noa mian vamanani ti chuan mi puinen tukin khan anin ti buai ta a sipai lam hian silai met puakin
mi pakhat kumin min zo an ti lu an kap lea a thingal sipai te hian civil mi te in phenna an vaka pa civil mi ten in phenna an man thir phek hi kap tlangin kumin min zo lu taka an kap fu ni ten midang pakhatina mit kova hliam atur buka pakhatina kia hliam atur bok ti hian mongjua khopuya demonstration awanga nunna chan mi som pakhatan omta second region kolin khopuya railway thoktu te chuan nitin mai cdm thopin kongan zo thina boina an tok le ngei narin omsa boka march ni som ni zan khan anom na chu sipai lamin an lu no vele boka mi pathuman man ngal moon state mudung khopuya te tanin tari region the way khopuya te voin khan sipai thuni na pong lak do dalin kongan zo le hloma mandalay khopuya health department lama thoktu te chuan tuken wa rual vel khan don demonstration an siam bok kayin state phaya tungsu khopuya po kongan zo boka moon state bilin khopuya generation z anti thalai rual te pon sipai thuni na pong lak do dalin kongan zo le bok second region yu khopuya po voin march ni som ni pakhat hian sipai thuni na pong lak du lovin health department na thok chung tele mi pui engineer na thok tele college zirlai tenen na satakin kongan zo ani yu khopui mi te hian chol mi lovin ni somli chung sipai thuni na do dalin kongan zo ta kan balu tam chi pa thingtang khwa po voin khan kongan zo boka tin second region salin chi township huam chunga kan kung khomi te point kongan zo ani second region kalemiu khopuya po voin hian ti dan rang mangin mun ranga sipai council thuni na do dalin kongan zo le bok kong zo hi bike nen ke nen mun then khata chon mi ring om lova le khatar zongin mun ngala ya man la ni second region tho won tu khopuya chuan sipai le police lam anom na tukin khan boina om lo te in kong zo an zo thei tin mandalay region pin ulin khopuya po lir thei mangin kongan zo na sa hle bok sian state nyong sui khopuya chuan fu huan le huan dangdanga sipai thuni na pong la kan du lo thu an tar treu mai omzia nei thui viawange mo chu kan threlova nyong sui khopuya lut le chuak te hi sipai council lam hian an smartphone an check sakna sa hle nya soi ni bok tin sian state capital tongchi khopuya po voin khan mi hring tel lovin demonstration an siam ve bok fu huan le ram noyawada chiam ai chuan a thok na theideu tura ngayang tongchi khopuya hian veng pakhata chuan sipai council le civil mi te anin nor na sadewa mantok anom le nual engza chiange ti ro chiang takin an la soi thei lovani sipai council lamtan thailand atangin bu fai bek sari anon thon ni in ming thup sipai lal pakhat chuan a soi ti thailand media lama thua thang na sa hleya thai sarkar chuan chang let ngal vatin chutiang engma omlo thua soi thai sipai nerasuan battalion na an ho tu amnat srimak chuan thai sipai te hian myanmar military te tran puinan pek lo thua soya myanmar lamin tran pui tura an dil na emo thai lamin tran puian tum na lamemo a engama a omlo hrim ati ramria dan pa ngai sum don na akalani chuan chu dan kal an ran lovanga an khaplo te poni mai thei ati bok myanmar sipai te ta na bu fai bek phur thei me lo turin ken yu lam hian andang chat reng bok ni in thai media te hian an soya hemi thuwa ken yu lamin engma chan na an la soilo taiwan om myanmar mi te le taiwan mi engemo zat chu voin khan anram khopui taipei ya liberty square pungkhomin myanmar military coup andem zia an lantira sipain thuni nan lak nu voin thlenga ramtane thita te pualin hunser an mangbok tuntum myanmar spring revolution a hian myanmar mi puite hi an tangrual hlea UN General Secretary in Special Envoy to Myanmar atana aruat Christian Schraner Bajner po in ro puyati hle nyang Myanmar mi puite hian an zalen nan lungrul takin anding khom tat hi amak hle zokani atiani Federal Army chungchang hi soidan ain ang chia lo dewa then khachuan andin to tiang tenan soyani oma ti chuan kan video comment tu te lama nang ni hian ladin lo angin in la soya ti te kan channel min comment nat kan munwala ni chu wangin hemi chungchang hi tle min soi chian dewa thange
Federal Army hi din thuai base nia tuna hian Federal Army atana Ethnic Armed Force chi som panga chuan reman ti tlang to tu tenge anni ti kan hredu mai thaya heng nam sipai te hi tun thlenga kan hriat thei chun nia KNU KNLA kan ti Kayin National Liberation Army te RCSS emo SSA emo anti sian nam sipai te KIO KIA anni hi kachin nam sipai te nia KNPP anti karen nam sipai pol dang an omboka ANC AA rakhain lamte po hi anni po hi du ve to ne soyen ni ti chuan DKBO DKBA anti Kajin Buddhist nam sipai an omboka NMSP anti mun ramthar na nam sipai an ombok SSPP SSA anti mai hi sian nam sipai ve thowan nia marlama anni han bun khwar deuh bika ALP ALA anti rakhain ethnic tho anni ho hi anni po hen telve ni PNLO PNLA anti anom le a anni hi pawh nam sipai annia ti chuan CNF kanti chin nam sipai anom boka ABSDF anti hi red kumazir lai te atangaron in din chuak ni om takania kol nam hlang dewan ni anni po hen telve LDU anti hlawh nam sipai anom boka KNU KNLA PC anti Kayin ethnic nam sipai pol dang anom boka ti chuan KKO DKBA anti an om le a anni po hi Kayin nam sipai pol ran anni vele boka heng ethnic armed force chi som panga te hi Myanmar Federal Army lo om tura tel ngei tur list chuang sa nia soyan nia heng baka marlama pol then khat FPNCC anti hautenen po in biak na nei le tur ani bok nia soyani Federal Army emo Union Army din tur thu hi ethnic armed force te du thu sam le thil tu mani ti in KNU hruai tu zinga pakhat chuan BBC ina anzo na alo changa CRPH chuan Dr. Sasa mangin Federal Army din thuai turin ma ala mek ti kan repokanga KNU hruai tu pakhatina soidan chuan CRPH hian ethnic armed force te thui khom lo ma se an hun to na zir hian mi pui chan turin anin ring sa rengani ti asoi boka chuwangin Federal Army din hi anin peitak zetani ati CRPH in Federal Army adin don ani chuan rabi chhong ni aneyanga yang ti asoi boka political in biak rem na nei hei hi an kalpui meka anin rem vek ti toni chumit zo a CRPH le ethnic armed force te Federal Army din dan tura in biak heng step te ala tulani ati mi fir fiak te chuan ni tin mai mi puyan kap an man an ngai sa tharum thona na satiel tiala an chet dan hian rong tual boka chung chu tharum veka thung rul mai hi ril ruwa o omanga amaro chu hei ai hian international levela sipai dan le dun kalmang dik taka bei let hi thil thatakani tur thu KNU hruai tu hian a soibok Federal Army din ani a ma an lak dan turte ruam man turin CRPH chuan mi pui hriat lovin ruam man na siam to em ti kan hret hei chia lo na a Dr. Sasa thu soi to atang chuan thil om enge mo hi chu a om chianga Dr. Sasa chuan leichung le lei hnuaya dictator do dal tu tenen kanin bia in thu kanin ron rengani atiani Federal Army chu loading po ni se sipai lam hian Ralthuam an nga ve hle mai sia engtin nge niang tin BBC pala hian KNU ho tu pa hi azot le a ai hi zo om tak poni maro chu ani hi chuan a hlau te chiam lo sipai lam hi Ralthuam an nga wangot hian hlau turan ni chuang lo atia sipai zinga hian dikna ngai na tam tak an omani atipoka sipai zinga mi tam tak hi chu Federal Army lama pakai tur an om tiwarin thu soini chu hei hi Dr. Sasa poin sipai council lam chungchang alo soina khan a soitel to ani kha sipai zong zinga za som kwa zet hi chu mitha an chunga mi te thu hnial ngam lo mai an ni alo ti ni kha chuwangin tun na an din mun taka hian Federal Army hi an din to nilovin din turin ma an na meka a thil tul zong an boi pui zo lek to tina ani zo kani chu ole INP Mizo channel clear to 10 in lo beng var phale ngei kan be se ye kan channel hin lo clear zel don nia